ia Yesu. Ke meni tala lea ile pinele tātou kaitau ina. E se fulu lua tausanga o mai le pinele. Fulu lua tausanga. And she was in and out of doctors. Na e kaitau ia ke bai piti ngai fo mai. Alu fo mai. Alu fo mai. Ale ala tala mau. Wa tili ya ina. Wa tili ona mai. A o Yesu lea wai le ala. Ma le motu tangata i tōteri. A le lotolotoi e tutonu le tinalea. Lotolotoi e le tinalea. A fai mai le fai luku lea. E lua sifuma fitu. E mai le mareko le lima fai fai lua sifuma fitu. Ua whaalonga o ia Yesu. O nā aluane le o na tua. I to tonu lava o le motu tangata. Ua pai ame i lona ofu. Te leite le whaalonga tinalea. E ui ai na tele tangata na iai taputako Yesu. Ai na le leia whaalonga tinalea. Whaalonga loa sabani loa. Aluane i tua. Kai mai ma whauwhau tinalea. Tawa ina iau pai atu ia Yesu. Lona pito ofu. O te māloloa. Te mese ame. Tau te, kua si tātou wata, i o tātou mākau tae au ni. O Yesu le sabani, ma le motu tangata i tō tele. Pasala whe aie lima ono e whako ni tangata i luma atu tinalea. Ai whai mai le mākau tinalea, taua ina upa i atu iai, te pito lona ofu. O te māloloa. Na paia māloloa i o tina. She reached out to him and she touched him on her garment. Well, oh what a touch. So say what a touch. O se pa i winga ese. Pai ma loti noa. Pai ma le loto atoa. Pai ma le whaatua tua. E ola ia Yesu. E sa ilinga lea le tina. Tina mai nei. O lana sa ilinga lea. Ia maualo na mai ma malolo ai. E to sifi autu. E mai le tala uku ia tatu petawina. E mai Yesu. O ina pai na. O ina na pai mai o ofu. E mai le au so, oi, ia, 96 na mai le motu tangata o lima o lea, ma lima o lea. A le wai silipo o na pai. Na sila solo Yesu, ai pai tau ia na ia pai utuna. Na sila solo Yesu le motu tangata. O ai lea na pai ia sila solo Yesu. Ele mana o Yesu e tu ole tinale ia. O la o ma o umalo na ma malolo e le mi fa manuia ia Yesu na fa pa o le tinale fa mai ta utino le tina e mea le o ya te a o fa manuia ma no o tinale lana sa idinga fa mai Yesu lo wa ko file wa e ola i fa tutu aluia oi male manuia ia e malo loyo ma itinga. She was healed physically and she was healed spiritually. Amen. O malolo o le pa'i le nā le tinana. Tu se yete, ea, o le ale, ea sau pa'i a Yesu tae ami. O e pa'i atu i a Yesu walau loto atu. E whaamanuia oe e Yesu. Pai ia Yesu. Sua. Pai ma continua with no doubt. Pai ma le lotu te atoa. Iremia loa iwa pa ipusiputu. Sa ili ma ia te umautu loto atoa. Tau te maua. Pai ma patotua
e perisutasi kai ukumoa ka lango i biu whanui moi ai mautinoa i mea i o ai. Lua, sa i a Yesu, pipi i a Yesu. Lua, le tusi na tātou pai tauhina ia ruta. Ruta mua pai pesu pā. O le tala masani. Society. O le tala masani. O tinaya to mua leo ta o le tala le. O ruta manauni. O le papine ma le tinao la matani. A daughter-in-law and a mother-in-law. Well, wai masani sa mo masani ko itina ka pia. Tele no le vale itina sa mo pe la lampia. A o le tala le ya ruta. Wai mai le tala mo toi fo ina o mi anu pe tele ema. Ai o watu wai mafine le to o repa maruta. Ile ala. Wai mai na o tau whanawe, tui ho. Hoi, te ai no ua tina. Ai whai mai tina ia, oi lea, tātou te oa maue. O na oa lea, ai le whai mai le, whai le kule. So e whai atu nā uni, o mai nā po. Hoi a inga, ua tina ma o mua atua. Whai le kule, o pe tā nisi leo te tele. Ua songi o repa i le tinara mtani. A ua pipi i atu ruta i ati. Opa kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth gave unto her. It's not, say amen. Pipi. Ole ase mea na pipi e ruta i ana. Ua lama matotoe le mafutanga ruta mana au. Kai mai ai le i peoti tamai e to ua. Se fulu tausanga o mafuta o fine nei mana au. Na lava le mafutanga. Na lava le no le leye ruta. O na au. Tinaora mtani. Lea fina watu na au me fo. Ai fai mai ruta. Na au mi. O le awala te aluai, o te aluai. O le mea te nofuai, nofuai fai ruta. Fai lau no umo umo. Fai lau atua no atua. O le mea te o te na auli, e o te fai ruta, e tanu e fuia. Amen e amen. Well, na iai wha manu yanga yanga. E talan tatu mo. Pei loa i makuasa. Pei mai kuasa ia ruta. Ia totongi e ova ia ti oe. I lau aluema. But she was looking after her mother-in-law. She was looking after her. Ai pei mai kuasa. Ia totongi e ova ia ti oe. I lau aluema. Tane i kuma di totongi pai tau a whenua netu. O loko iai ruta, e whawhine no ese i le maka o Yesu Keriso. Whamanu yanga na maua ruta. O a mea iam sa i ere. E hane mea sa i ere ruta. E sa i ere ruta. Na sa i ere ruta le ala. Oi le ala. O Yesu o le ala u kuboni ma le ola. Yohane sifufa pa i koe olo. O Yesu o le ala u kuboni ma le ola. Na sa i le ruta le no fuanga i no fuaina aumi. Le ala no fuanga. Le na no fuanga. Ala no fuanga le ampita la Yesu na le api o le la. O te amo sa uni se me no fuai uto. Ina ia iai oto i le mea o te iaia.
Naomi. Naomi, your people are my people. Your God, my God. Where you die, I'll die. I will be buried there. Well, wa uma na su rita sa ile rita eno fuama ya ipaya tu ya eno fuina eno fuama le nami sa unia Yesu mo a wanta mata ye mana oluta efia no fo fata simali wa ile mu ole atu ono se mo mo fa Yesu le no la tu te yo le ya le atu e atua Elena Joy Naomi, e atua Fua, e atua Abrahamu, e atua Isaaco, e atua Yakobo. E atua Elena fetala ya Mose, e ana fetala ya Mose la utala Mose, alwe felo no, oa ole ola, olo ola la. Amen. E atua soifua, e atua le sa ibi sa ili le ala, sa ili nofuanga, sa ili itangata le atua, aina sa ili ko ili le atua. Aina oko al sa ili ngaruta, ili mea ngataina. Kwe meruta, Naomi, where you die, I will die. Ele ipopole aruta, peoti, peola. Kwe maile romai, sufafa ukwe banu. Afanya te ola molele. Afanya te oti molele. Pe ola, pe oti. Ota matalaba. Molele tatu. Seme se amen. Isa iliga nanta. Na yasa ili ai ye yala ili ola. Sa iliga antina mai. Na yasa ili nanfa. Sa ili aluta. Sa ili ideala o Yesu Kristo. So sayeti ole asa sa idina. O eno ale lenta matolu ole tu. O eno ale lenta tu ole tato ti au ona ya. O fai sa tauti no ape ola pe oti. So sayeti pa ya Yesu. Ma e pi ya Yesu lo wili. Vai ngai dua. Vai ngai dua. Tangata pu. New creature. O feo so ma ye mini tangata pu. Ai pa pe po yona e dua. What e fu? Look at yourself. Look at yourself. From your head to your toes. Pa agame. Wani me o eyo. O lounu, o mata, o lima, o pai. O le mana o alta e ole nei, ia fōu oi. Awan whafo wolo o. E le mana o Yesu e whafo wolo lai. Le maure mai du. E onu mea usia. A o mana fitu, watua inusia. A tanga e le maure. Sei fai tanga le maure, mama sana.
mata ka u e o kai. Ai ale mata pe ape. Ai ale mata ai toro ta o le pio male tu. O ame o fai o tato mata. Wa mana o le atua. I le tae au ni. Ia koulo wa ai. Koulo wa ai. Awa te baba ai le anga. So se yete. Awa te baba ai a kua o le anga. Awa wa ai a. Pata o te whawhai o koe mosu lima. Pai mai le maulea. Wa ai sa o a iluma. Wa ai sa o au mata iluma. O la mata. Pai mai e whaasanga tonu iluma. Yo wala. Wa ai sa o a o mata iluma. Awa te wai au ta. Nei te ua e pa'u. Ai wa ai sa o a o mata iluma. Mana o matai au nei. Fōu wa ai. O le mutu. Lowa. O le mutu le ino sia i o wale tam pelo mo i mau pelo pa tuku masenga iusa. O malu wema na o le whai tu lowe e le mutu. Malu wema na. A o le mutu foi lea. Le vipi ia i le atua. Le ati tatalo i le atua. Tu watu le atua o mana oma i ati oi. Ai na whaasai pauku. I le kālesia i Efeso. Efeso whāru a sui. Pai mai Paulo. Awa le ianu watu se ukuleanga i o au tau mutu. Te misa ameni. Awa le ianu watu se ukuleanga. Wa ukuleanga. Society. Ele o ie masani tatou sa moa i talo au solo. E ai. Ele o ukuna. A ole ukuleanga le tawa i. Le ukulana le inosia i. O le upu e te i awa le sango i le seu usati ngā tātou manuenga pa society. Le kai mai e le apostolo, aua le i anu watu se upu le anga i o tu. Salamo se lau pasu tasi pai kuetu. Salamo se lau pasu, se lau tasi pai kuetu. Kai mai tā vita i le atua. Le atua, se e tuku a se leo i le mutu. Wow! Se e tuku a se leo i le mutu. O mana ta vita tu se pari pari o na mutu tulou. Tu se leo. Tina, tato ma o te la uma e society. Society. Suyo. Ia fou o pai. E le tau sanga o le apa uma. Fou e mana o mana. O le atua le tae au ni. O lima. E a o ani mea o marua e o tatu. Na whaia o lima e tia ngā lua e mārosi atu. Ngā lua e mārosi tau sino wāi. Ngā lua e mārosi e whaia le pina ngalo le atua. A wāne. Tama. Ea. O e ala te e te koleni whalfusu i sitina. O le ngāna u whaanga ai tino tama. Tina, o le ase mea o tuku e tatu. A wā o lima i a yeso le tuka kono le tuka. Wae e le ngā oise sini o na vai. O lima. Lima i a tango vale ya. Lima ia ngā ora. O lima fo ia. Tina. E te whakina ia. La whana. O le awalana na amai lea tua e whaamai o tatu. O le tāgiri ia. Maulea. Te i whai tau mai e ana society. Ata ototo tasi whai upu e nisku. Society. Te maulea pata oto e musmu tasi whai upo tōsku. Ka alua i tua le mawhama mōre.
society o lima. Ua whaama whala o na lima I le o ti aina. Ua tuku watu o na lima I le o na tiba. O lau matafa I oi le na society. O lau matafa I oi le na whaama whala o lima. A fai so a yesu society, tai society, matatu society, o lai maua la uu. Pa'amako la uu. O le nai te le whaia, le ngālu wenga o kala unga I tatu. Ave lo walofa, ye o umama. Ave lo walofa ye o no fia aimu fia ini. Mana oma o le atua le tae auni. Ia fōu mea ka ia ui. O no loto. Nāna whai mai ia, e maure le whasa o tole tatu whai tauri. O le loto o mana tu matu mea leanga. Loto le mamatu mea leanga ino sia yoga. Ea. O whape nā tātou e te nofo mai a ala e te koe mana o po e whai me se upu I whai nā ea whai mai pata o te sifuru ono whai koe te uina e sili le nā te pū le alo na luto I le nā te a ea le nā te a ea le papai pū le alo luto Salamo ni matasi pai kusifu. Pai mai tāwita, le atua, au mai se loto mamā. Au mai se loto mamā. E ti oa fita la Yesu ila na la ua, I lunga le maua. Amu ia e loto mamā, wala tu te ilo atu I atua. Mai se ale. Amini, ule alo loto society. Ule alo loto. Mana o matai auni. Ia fōmu. O vai. Ea. O whiana yo ia I tatu. O le ale musu o le lima. O le ale musu o le tino ya. Ai ale mi hoi vai. E le ale. La ko ila mi hoi mai ya. E mi hoi mai ya. Tangata le lutu na te le ilo le atua. E ala ko te mi hoi ya koe. Mena la tele ki paga. E mai me ino sia ele atua e ova. O vai tele mabahu le le ama. Te me se ameni. Ameni. A feta un tele mabahu ai. Nea. Isaia I lima fai ki pefitu. Isaia I lima fai ki pefitu. Fai mai le perfeita. E mata o fia I mua mawasiona. Vai o e ake tala le. Mata o fie, vai o e a metala le. Vai nga e bua lea tangata fōu. Mana oma, fōu atoa. Fōu o mata, fōu lau ai, fōu lau tautala. Fōu me ngā lua e o lima. Fōu lau loto, fōu me o e iukai. Mō le ngā lua ngā lea tua. Vai nga lau tonu. Wama vai me tua. All things have passed away. All things have passed away. Wa esa oloto ya Yesu wa fōu o e tangata pō. Pa angalo ni tua. Pai mai le mau lea ele. Filipe tōru pai kosu. Filipe tōru pai kosu. Pai mai le mau lea. O te le whai atua o maua. O te le manatua o maua. A o le me tasi o te whaia. O te whaangalo ngalo me o tuanai. Ai o te mo e puna wa I mo le mana. Mai se ameni. Society wa isa o nitu. Wa fōu mea uma o loso I fuanga. Le ala me tito I manatua I mea tuai. A wa uman whaafou lau sitting room, whaangalo me tuai lau tia. E whape nā sufuanga. Society, o ani mea sa whaale e tonu o tatu sa walima ni tau sama.
pai mai le apostolo whaangalo. Forget and move forward. Ele mawhai o na ngalo ia te oi, e a ele mu whaangalo o mo e mo le mana. Mantua lea na o Facebook alama o tolu sa katitano. Sa wha au tūna, move forward. Ai o te le tau wina i le mato o talu. E mafu anga mea na umaua mai ai o kalama le. Ai wa o tau noa i le na ua mana tua loa la o kalama. Move forward. Wa meni tangata leo maatini lute. O su e sa o kalama. Ai o maua i lolo quotation na maatini lute o kinga. Wa mai maatini lute o le au tau. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, roll. But whatever we do, we should be moving forward. See what's happening? Move forward. Society. Fa'ama. Wamabai metua. Fa'ama. Lua. Fa'ama. What's happening? Fa'ama ngalo. Forgive. Mai paulo ya Filipi. Ia whehanga lele ya i utu. Te muti male ya i utu alupa. Ia whewhaamanga loa i utu. Whaapenga whaamanga luna utu. Ele atua ya tusi. Whaamanga lo. Ai se ai te whai mai ai ua fōu oi. Ai le mwhai ona i whaamanga loa lo usa. Tina so sa iti. Orona winga te le o fōu. A whai wa fōu, whaamanga. A whai whaamanga ngalo ele atua i tātou e ala ia Yesu. Wai tāni. Forgive. Tolu. Whaamanga. Whaamanga. Ese tāo maune. Kai mai oku. E a whaamawala loina nisi, ona e whai atu lea, e whaaya ina. Nā te whaola ina fōi, le o whaamawala. E wamoni e le upu wha Samoa. Whai maia, whai la aunga Samoa. O laloa, mawai numa. O lalo fōi, mawai nana. Society. E uli ai na kai matau na i whaamaola. Ale mana oma o le tai au i. Whaangalo, whaamangalo, whaamaola. Pīna po. Whaenga muli o tātou la unga tai au i. Whaapōgi na mea. Whaapōgi na mea. Wa esa o loto. Wa e ola se o lama fōu. Wa whaangalo mea umaro o tuai. Ai whai mai le apostolo. Behold, everything become new. Whaauta, ua whaakogina mea. E lea whai mai le apostolo, ma le atua le tae au mea. Nā o se tasi se me o. Le ai, e lea whai mai e fōo lima. Ai tuai o vai. E ai, whau wa whaakogina mea u. So sa ye te man kato makatana tae au. E peru espulu whai upe suriwa. E peru espulu whai upe suriwa. Ua tātou sa o lotu e un watu i mea pai. Ile ala fōu e ola au. E ala leo, na tanu Yesu. So sa yeti, ua esa o loto i te anu ile awala, na tanu Yesu. Nā wa esa o loto. Wa e maua leo na mfu. O na esa o loto lo lea, e unu atu me pa ia, i le ala fōu e ola. O na ale.
If you become new, then what? Ua e ola fua na hapa. Kalatia i lima lua na yuti. Ua e loto alofa. Ua e ola se olanga oli. Ua e ola se olanga file bu. Ua e na lapa rusa. Ua e mata arofa. Ua e anga le leiso se tasi. Ua e wha maoni i o titi. Ua e maua le anga lu. Mane de ngāuna. O fua ia le ngāpa ia. E maua le tangata sa uta. Ina ua fong ato atua ue. I ia Yesu malona. O le maua luia tātou pe au i tae au e. Mata Yesu tasiriwa balu na kuai. O le maua asana. Yesu a ia pe talai mai. Ia o tongo mai atea. O tau uma o e tinga ina mamakia ia benga. O aku e mano no ai uti. Le o tau amoina la wangu. Ma ia o tau faa o ako mai atea. A wa o aku beanga ma luma le luto makai. O na maua le ai o tau. O le mano longa mo o tau mamakai. E mai se amen. O Yesu lea. Peo na yei au tu o le tātou pe au ni taia. O Yesu e fōua mea una ma e mawa i sa. Wa whaasa o noto ai o e Yesu tae au ne pe a e ani a tino. Ame ia i o mawhika. Ame ia i o maktiana. O na e maru. E au te lema i tātou pe au tae au ne. Sa i Yesu. Pa i man motinoa. Pipi i mai alo. Fōu lau ka au, fōu lau tautala, maua se lo tu fōu. Fōu manu e ngā urima, fōu lau sabati. Whaangalo, whaamangalo, ole o whaamangalo. Maua Yesu, sa o loto i ala i ola. Ona e tua mai dea, e tua mai ngā whaia. A whaiwa ia te riso se tasi, o le tangata kōhia. Wa mawai me tuai, pa auta, ua ka apōrima mea una, suako Yesu. Amen. Thì tôi mới xem bây giờ thì gia đình tuần đi chạy áo. Anh để đưa một cô bằng tôi sẽ giết chị làm trả thù vào phía. Để tôi chế đi làm được chị chắc là trả thù tôi sẽ giết. Thì ngồi đi phía áo mà cho một phía vì ia là tôi. Đi phía áo mà cho một phía và so máy. Để trả thù thì ba nó tôi nát chuối. Mà phâu phâu vậy. Rồi xin đi mà phạm môi môi. Ia e maua le ola sa motu. La wina ka tu au fia